و دوستان عزیز داوران روی گلیم عوض میشوند و پهلوانان وزن جمعی 95 کیلوگرم روی گلیم میآیند. تیمور رحیموف و منصور رحمان دو پهلوان سنگین وزن کشور روی گلیم میآیند و سمندری محمدی داوری مرکز هر دو را به رقابت دعوت میکند. تیمور رحیموف با لباسهای سفید نماینده فدراسیون ملی گوشتگیری تاجیکستان و با لباسهای سبز آنی که در اکرانهای ما و شما است نماینده دسته دوشنبه یک منصور رحمان، هر دو با ادای احترام به یکدیگر روی گلیم آمدند به رقابت شروع میکنند. از جهت سن سال، از جهت تجربه، از جهت اشتراک در مسابقه های با نفوذ، تیمور رحیموف چهره سرشناس گوشتنی جودوی تاجیک خیلی برتری دارد از منصور رحمان، اما اینجا مهارت و ملکه پهلوان با کار می رود تا تواند امتیاز لازمه را به دست بیارد. تیمور رحیموف چون ما میدانیم همین شب و روز در مجموع در همین زمان یکی از نفران است که تاجیکستان را در سطح جهان در رشته جودو معرفی میکند. منصور رحمان هم از سالهای اخیر پیوسته در مسابقه های مختلفی جودو کشور ما را نمایندگی میکنند. یعنی هر دو ورزشگری هستند که چهره های امیدبخشی گوشتنی تاجیک هستند و امروز در وزن جمعی 95 کیلوگرم در این تنتنه گوشتین با هم آمدند. خب منصور رحمان از پسگیریبان تیمور خیلی خوب داشته است و شاید این از منصور رحمان یکی از ارزنده ترین رقیب امروز برای تیمور رحیموف باشد، چون بر مقابل تیمور رحیموف با کم پهلوانان را میبینیم که مدت زیاد ایستادگی کنند یا بر مقابل او اصولهای خوب و دیدنی را اجرا کنند. داور مرکز گیرید میگوید منصور رحمان البته پهلوان جوان است، امروز با عزم بسیار هم قوی به سوی موفقیت ها تلاش میکند و بر مقابل تیمور رحیموف با تجربه امروز دست به گریبان شده است. منصور رحمان از فاروق صابیروف درس مهارت میگیرد و فاروق صابیروف باشد اینجا در لب میدان نشسته است. پرتافتی جانانه و دیدنی تیمور رحیموف اینجا حلال است، چون گفتیم تجربه همان کسبیت بلند با تیمور رحیموف امکان داد که او اولین پیروزی خود را صاحب شود و روی خود را به دور 8 یک نهایی ببرد. ببینید چگونه پرتافتی دیدنی است. البته تجربه، اشتراک در مسابقه های با نفوذ برای تیمور کمکی بزرگ رسانید و او توانست که پیروزی اولین خود را در مسابقه امروزه به دست بیارد. ما پهلوانان دیگر را مشاهده میکنیم که با روی گلیم میبرایند. ابراهیم المرادوف همین پهلوانی که در اکرانهای ما و شما است با لباسهای سفید و حریفی او باشد. سفر عبدالجبار نماینده
ولایت مختار کوهستان بدخشان روی گلم میآیند. ابراهیم المرادوف این پهلوان جوان کشور در وزن جمعی 100 کیلوگرم امروز هنر و مهارت خود را در رشته گوشتین جودو در مسابقه‌های بین المللی نشان می‌دهد و برای موقع پیدا کردن در قطار بهترین های گوشتین جودو مبارزه می‌برد و بر مقابل این حریفش شاید او برتری زیادتر داشته باشد و اینجا حرکت های ابراهیم المرادوف را می‌بینیم. ابراهیم المرادوف در میان همون بچه های گوشتینگیر به قول با لقب آن یکی از چهره های شناخته گوشتین جودو است، معروف است. همین پهلوانی خلعت سفید داشته و ما نیز امید میبندیم که شاید به مثل آن در مسابقه های با نفوذ موفق گردد و کشور ما را هنرنمایی کند. اولویت نصیب نماینده شهر دوشنبه اهلیه مومینова. در گیرمی رخویت دعوت کرده می شوند ورزشگران وزن تا 85 کیلوگرم. همانو کشمکشی، همانو تلاشی هر دو این پهلوان جریان دارد و امتیاز تا کنون ما از جانب هر دو این پهلوان مشاهده نکردیم. تنها حرکت، تنها پیدا کردن حالتهای مساعد. اینجا داور روی گلیم به خاطر کمفعالی با پهلوانی خلعت سبز داشته سفر عبدالجبار آگاهی اول را داد. البته بر مقابل ابراهیم المرادوف هنرنمایی کردن این پهلوان بدخشانی شاید کمی مشکل هم باشد، زیرا ابراهیم چون بالاتر گفتیم تجربه دیده میدان‌های مختلف است، چه در گوشتین ملی چه در گوشتین جودو. امروز هنر و مهارت خود را نشان می‌دهد. اصلا در میان سنگین وزن ها اکثر وقت رقابت ها همین گونه جریان میگیرند، زیرا پرتافت ها یا همان لحظه های موافق کمتر به نظر میرسند. گرچند تیمور رحیموف که اگر گویم رقیب ارزنده هم ندارد در کشور، او پرتافتی خوب کرد. اینجا آگاهی دوم به سفرف داده می شود که این آگاهی به تنبیه آورده می رساند. تنبیه البته در صورت به آخر رسیدن وقت بر سود ابراهیم المرادوف است. البته مدعی این وزن تیمور رحیموف است، چون به همگان معلوم است که تیمور رحیموف در میان سنگین وزن‌ها در کشور همیشه و روز رقیب ارزنده ندارد. گرچند شکر محمد میر محمدوف با او گوشتین میگه با او رقابت میکرد، امروزها روی میدان ما او رو نمیبینیم، لط برداشته است از پایش، ولی دیگر رقیب ارزنده و رقیبی که برای تیمور رحیموف یک نبرد دیدنی را نشان دهد ما مشاهده نمیکنیم. خوب، اینجا داور مرکز سمندر محمدی
доварони канориро назди худ мехонад, машварат мекунанд ва чӣ қарора мебарорад. агар ин аз ҷиҳати камфаъолӣ бошад, на, ягон қароре инҷо бароварда нашуд. ва ҳаракатҳои иброҳим элмуродов боз зиёдтар мешаванд ва ӯ талош мекунад ки ҳамон пешсафе ки аз оғози мусобиқа дошт, ҳамонро то ба охир идома диҳад. бар муқобили аслан паҳлавонони навкоре ки бар муқобили соҳибтаҷрибаҳо ҳунарнамоӣ мекунанд, барояшон хеле душвор мешавад. зеро ин паҳлавонони таҷрибадида дар майдонҳои бузург хеле ҳунар озмуданд, касби таҷриба карданд ва ҳамон таҷрибаашон барояшон кӯмакрасон мешавад. сонияҳои ба шумор монданд барои анҷоми ин қувозмоҳӣ ва агар бо ҳамин натиҷа рақобати ҳарду ин паҳлавон ба охир расад, пас иброҳим элмуродов метавонад ки пирӯзӣ ба даст биёрад. ин акнун дигар мутмаинем ки амалкарди иброҳим элмуродов ки баъдан баҳогузорӣ шуд, дигар ғалабаи комилро ӯ метавонад ки ба даст биёрад. зеро сонияҳо 3, 2, 1 тамом. дигар иброҳим элмуродов барои худро ба даври дигар бурд, ҷое ки бо темур раҳимов андари майдон мешавад. иброҳим элмуродов билохира тавонист ки барои худро ба даври дигар бубарад. ин ҳамон ҳаракатҳое ки аз ҷониби иброҳим элмуродов буд ва ин ҳамон партофте ки баъдан баҳогузорӣ гардид. ҳакамӣ мекунад. бобоҷон бобоев бо либосҳои сафед аз дастаи хатлонду ва бо либосҳои сабз, улуғбек раҳимов аз дастаи хатлон 1 бо ҳам нерӯ месанҷанд. акнун улуғбек раҳимов ва бобоҷон бобоев. хуб, дар рақобати ҳарду ин паҳлавон мебинем ки кӣ муваффақиятро ба даст меорад ва кӣ метавонад ки пирӯз гардад. дӯстони азиз, бояд қайд кунем ҳатман ки инҷо тамоми ҳайати анқариб эҷодиву техникии шабакаи телевизионии варзишу телевизиони Душанбе инҷо барои пахши ин рақобатҳо барои бинанда хизмат мекунанд, рисолати касби худро иҷро мекунанд то ин чорабиниҳоро дар сатҳи муҳим барои бинанда пешкаш кунанд. албатта нақши васоити ахбори омма дар рушду нумӯи гӯштини миллии тоҷикӣ хеле зиёд ҳам ҳаст ва имрӯз ҳамин ҷазобиятро барои мову шумо таъмин мекунанд. ва инҷо довар ишора мекунад ки бояд улуғбек раҳимов ба табиб муроҷиат кунад, зеро лат бардоштааст.
аз ангушташ як лаҳза табибон ба ӯ кӯмак мекунанд ва боз рақобатро идома медиҳанд. чун болотар ҳам ишора карда будем дӯстони азиз, ҳамин тӯҳфаҳои гаронарзиш, ҳамин автомашинаҳое ки ба ғолибон ҳадя карда мешаванд, ин ҳам албатта аз ғамхориҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, махсусан роҳбарияти шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва Федератсияи миллии гӯштингирии Тоҷикистон аст ки ҳамин гуна тӯҳфаҳои хеле қиматбаҳоро барои паҳлавонон ҳадя мекунанд. ва ин чорабиниҳо ва махсусан ҳамин баргузории гӯштини миллӣ ки сол аз сол шумораи мусобиқаҳо бештар мегардад, барои ривоҷи ин анъаноти ниёгони мо як заминаи хуб мегузорад ва барои оне ки паҳлавонони мо боз ба дигар мусобиқаҳои риштаҳои гӯштин омодагӣ бидинанд, барояшон кӯмаки бузург мерасонад. хуб, Улуғбек Раҳимов бармегардад ба рақобат ва дубора ҳар ду ин паҳлавон қувозмоиро шурӯъ мекунанд. ва инҷо ҳаракати ҳар ду ҳам ба назар расид. инҷо як ҳаракати Улуғбек буд, вале амалкарди ӯ бенатиҷа ба анҷом расид. болотар ҳам ишора карда будем дӯстони азиз ки миёни сангинвазнҳо рақобатҳо ҳамин гуна ба оҳистагӣ ҷараён мегиранд, чаро ки иҷрои усул ё партовҳои сари шона, сари севҷӣ ё ки ҳалуқҳои даруни пой аз ҷониби сангинвазнҳо камтар истифода мешавад. инҷо ҳаракати Бобоев буд, вале довар баҳогузорӣ накард. бори дигар амр мекунад ки ба рақобат пардозед. хуб, ҳаракати Улуғбек буд дар инҷо, вале ин ҳаракати дуюмборааш натиҷа наёвард. Улуғбек Раҳимов, чун медонем, бародари Темур Раҳимов аст. ҳар ду бародар дар вазни ҷамъи 95 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд ва имрӯз ҳар ду барои муваффақ шудан талош доранд. инҷо камфаулӣ Бобоев дида мешавад, вале камфаул будан ё набудани Бобоҷон Бобоевро довари рӯи гилем бо ҳамон муҷозот муайян мекунад. хуб, огоҳии аввал ба Улуғбек Раҳимов дода шуд. ба хотири камфаулӣ, ба хотири гӯштин нагирифтанд.
خب همکنون این آگاهی برای اولوغبک چندان خوب نیست و باید همین گونه حرکت ها را انجام دهد و مثل برادرش تیمور رحیموف که خیلی خوب رقیبان را شکست میدهد و اولوغبک نیز باید همین گونه مهارت خود را نشان دهد. دقیقه های اساسی با ایستگی سپری می شوند. ثانیه های بشمار باقی مانده است ولی امتیاز نیست. چون در آغاز اشاره کرده بودیم دوستان عزیز که اینجا حرکت اولوغبک بود. اشاره کرده بودیم که این مسابقه بخشیده به 25 سالگی روز وحدت ملی است. اینجا آگاهی به بابایف باباجان داده می شود و همه از همین وحدت و یگانگی، پایداری صلح و ثبات و تأمین آرامی در کشور است که ما همین گونه چاره‌بینی های خیلی سطحی بلند را دایر میکنیم و تمام مخلصان و هواداران در فضای آباد و آزاد آمده تماشا میکنند. همینطور وقتی اساسی به آخر رسید و 3 دقیقه علاوگی هر دو این پهلوان در اختیار دارند تا تقدیر رقابت را حل کنند. در این 3 دقیقه میبینیم که کی میتواند پیشتر شود. همان مخلصان دوستداران گشتین ملی تاجیکی در نشستجاهای ورزش نوروزگاه پایتخت نشستند و رقابت پهلوانان را تماشا میکنند. خب اینجا البته اگر یک بدن یا یک پهلو یکی از این پهلوانان صاحب شود یا یکی از آنها آگاهی دیگر را بگیرد، تقدیر این رقابت حل می شود. اینجا حرکت های اولوغبک رحیموف باز خوبتر به نظر می رسند، ولی اینجا به نظر می رسد که او از دست خود لت برداشته است. یک بار دیگر داور امر می کند که گیرید و رقابت آغاز کنید. دقیقه های علاوگی هم با ایستگی سپری شده است. حرکتی هر دو این پهلوان همانو یک زیل یک مرم جریان دارد، ولی امتیازی نیست. راستی در رقابت هر دو این پهلوان ما جذابیت و زیبایی گشتین ملی را ندیدیم و اینجا اگر نه، اینجا باز داور امر میکند که باید هر دو این پهلوان گوشتین گیرند، ولی باید گوشتین گیرند، نه که در روی گلیم این طرف و اون طرف به قول راه گردند و یک عمل خوبی را اجرا نکنند. خب اولوغبک در یک مورد تلاش کرد که یک پرتافتی
арзандаеро эҷро кунад. вале барояш муассар нашуд. улуғбек хеле хастаҳол менамояд ва ҳарфи ӯ низ кӯшиш мекунад. инҷо бобоҷон бобоев мехост иҷрои усул кунад, вале муваффақ нашуд. аз дақиқаҳои иловагӣ ҳам 2 дақиқа сипарӣ мешавад, вале ҳамоно ҳарду ин паҳлавон имтиёзе ба даст наоварданд. агар инҷо ба хотири камфаъолӣ ба улуғбек раҳимов огоҳӣ диҳанд, пас бобоҷон бобоев метавонад ки инҷо ғолибшуда ҳисобида шавад. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. дӯстони азиз, ба хотири камфаъолӣ ба улуғбек раҳимов огоҳии дуюм дода шуд ки ин ба танбеҳ оварда расонид ва бобоҷон бобоев ба марҳилаи дигар рафт. хуб дӯстони азиз, бармегардем ба рақобати паҳлавонон. бо либосҳои сафед фарзин ҳусейнов аз дастаи вилояти суғд ва аз канори чапи довар бо либосҳои сабз яке аз паҳлавонони номошнои кишвар неъматулло арсонқулов замоне ки ҳунарнамоӣ мекард, воқеан ҳам мухлисону ҳаводорони гӯшин ин паҳлавони хеле бо таҷрибаро медонанд ва як муддат рӯи майдонҳо ҳунарнамоӣ намекард ва дубора ин паҳлавони номошнои кишвар ба рақобат шурӯъ намуд. неъматулло арсонқулов паҳлавони шаҳри турсунзода, нафаре ки 40 сол дорад ва бар муқобили фарзин ҳусейнов бар муқобили паҳлавоне ки аз худ 20 сол хурд аст. фарзин ҳусейнов 20 сола аст, имрӯз ҳунарнамоӣ мекунад. фарзин ҳусейнов аз мактаби устопирён дарси таҷриба меомӯзад ва имрӯз бар муқобили яке аз паҳлавонони хеле муваффақ андари майдон мешавад. неъматулло арсонқулов иштирокчии бозиҳои олимпии пекин мебошад. нафаре ки як замон дар риштаи гӯштини ҷудо хеле маҳорату малакаи воло нишон медод ва имрӯз дубора таъби мухлисонро шод мекунад ва якбори дигар хост дар синни 40-солагӣ биёяд рӯи гилем ҳунарнамоӣ кунад. солҳои 2005-2014 рӯи майдонҳои гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекард ва дар гӯштинҳои наврӯзӣ, дар гӯштинҳои миллӣ хеле паҳлавони муваффақ буд неъматулло арсонқулов. ва имрӯз мебинем ки аз ҳамон ҳунару малакае ки солҳои пеш дошт, чӣ гуна метавонад имрӯз истифода барад. барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё аст ва қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон аст. ҳамин паҳлавони хилати сабздошта неъматулло арсонқулов. аз ҷиҳати қад албатта
1 метру 88 сантиметр қад дорад. بالایی گیریم дар دلشدزاده علیبک кувайт соли 2007 дар вазни то 90 килограмм Неъматло Арсонқулов барандаи медали нуқраи қаҳрамонии Осиё гардида буд. ва Фарзин Ҳусейнов бошад имрӯз баъси як паҳлавони ҷавон, баъси як паҳлавоне ки чун болотар гуфтем аз мактаби Устопирён дарси таҷриба меомӯзад, имрӯз барои муваффақият талош мекунад. ин паҳлавони мастчоӣ аст. хуб, як ҳаракати Фарзин Ҳусейнов буд, вале инҷо бенатиҷа монд. در وزنی تو 60 کیلوگرم میانی بانوان برای بخوری نهایی درآمدند хуб, чун агар таваҷҷӯҳ кунем дӯстони азиз, نماینده دسته агар ҳамон солҳое ки 2005 ва то 2014 ҳамон касбияту равиши гӯштингирии Неъматулло Арсонқулов мебуд, ин гуна паҳлавонҳои навкорро албатта дар ҳамон дақиқаҳои аввал ё сонияҳои аввал мағлуб мекард. аммо сину солаш ба ҷое расидааст, 40 сола аст, бар муқобили навҷавоне ки айни ҳол дар ҷӯшу хурӯш аст, дар ҳоли рушд аст. ҳунарнамоӣ кардан албатта якам душворӣ ҳам мекунад, вале инҷо майдон аст, инҷо ҷои набард аст, инҷо ҷои мардонагӣ аст, ҷое аст ки бояд ҳунару малакаву касбияте ки дорӣ бояд ба намоиш бугзорӣ ва мухлисонро шод гардонӣ. баромадани Неъматло Арсонқулов рӯи гилем ва бори дигар шод кардани мухлисон ҳам албатта як нигоҳи хубе аз ҷониби ин паҳлавон аст ва огоҳии аввалро Неъматулло Арсонқулов мегирад. имрӯз ӯ ба ҳайси мураббӣ дар шаҳри Турсунзода ба тарбияи шогирдон машғул аст. хуб, як амалкарди Фарзин Ҳусейнов буд. Фарзин Ҳусейнов дар риштаи самбо ҳам ҳунарнамоӣ мекунад. дар чандин мусобиқаҳо ширкат кардааст. чун мо бо Фаридун Устопирён ҳам суҳбат будем, анқариб як моҳ пеш як гурӯҳи мукаммал аз мактаби Лангалиф барои машқҳои дастаҷамӣ ба шаҳри Тошкенти Ӯзбекистон рафтанд ва онҷо тӯли 10 рӯз омодагиҳо гирифтанд. инҷо ба хотири гӯштӣ нагирифтам, ба Фарзин Ҳусейнов огоҳӣ дод. ҳамакунун аз ҷиҳати огоҳиҳо ҳарду баробар мешаванд ба сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ ҷараён дорад. инҷо як ҳаракати дигар аз ҷониби Фарзин Ҳусейнов буд, вале чун гуфтем аз ҷиҳати таҷрибаву сину солу аз ҷиҳати қаду бас Неъматло Арсонқулов ки ҷисман бузургтар аст, барои Фарзин Ҳусейнов душвор мешавад ки ин паҳлавони собиқатдорро шикаст диҳад. инҷо як ҳаракати Арсонқулов буд ва вақти асосии рақобат ба поён расид ва 3 дақиқаи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. воқеан барои Неъматулло Арсонқулов дар чунин синни сол ба дақиқаҳои иловагӣ расидан хеле ба ҳолати хуб лозим аст. ин ҳам аз ҳамон таҷрибае ки солҳои пеш дошт аз ҳамон дарак медиҳад. то солҳои 2005-2014 Неъматулло Арсонқулов хеле
чун болотар ҳам ишора кардем ки аз худ маҳорати воло нишон медод ва имрӯз шояд ёди ҳамон солҳои пешинро мекунаду якбори дигар хост худро дар қатори ҷавонон бисанҷад. инҷо ҳаракати Фарзин Ҳусейнов буд. хуб, ҳарду ҳам хеле мавқеияти хубро ишғол карданд ва пайдо мекунанд ҳамон як лаҳзаи мувофиқро. инҷо Фарзин мехост як ҳаракатеро ба суди худ ба анҷом расонад, вале хуб ҳамин танбеҳ билохира ба он оварда расонд ки Фарзин Ҳусейнов бар муқобили паҳлавони 40-солаи кишвар пирӯзӣ ба даст биёрад ва роҳи худро ба даври дигар барад. хуб, Дадахон Қурбоналиев яке аз паҳлавонони хеле номошно, паҳлавонони воқеан ҳам мардумӣ аст ки мухлисон хеле дӯсташ медоранд, хеле эҳтиромаш мекунанд. ин Яхшибоев Файзалӣ аст бо либосҳои сафед ва бо либосҳои сабз. Дадахон Қурбоналиев. Дадахон Қурбоналиев дар соли 2022 қаҳрамони кураши Осиё гардид дар шаҳри Душанбе ва ба наздикӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи кураш дар давлати Туркия мақоми дуюмро ишғол кард. ҳамин паҳлавоне ки бо хилати сафед, бо хилати сабз аст, ҳамин рӯз аз қаҳрамонии ҷаҳон баргашт ва имрӯз омад боз дар майдони гӯштини миллии гӯштингирӣ ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. Дадахон Қурбоналиев. Дадахон Қурбоналиев, дӯстони азиз, дар риштаи гӯштини миллӣ, дар риштаи гӯштини кураш ҳунарнамоӣ хеле воло нишон медиҳад ва то соли 2014 дар мусобиқаҳои байналмилалии гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекард ва соли 2014 дар қаҳрамонии ҷаҳони ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ карда буд ки он ҷо аз намояндаи Украина Петр Пачек шикаст хӯрда буд дар аввалин рақобати худ. Дадахон Қурбоналиев ва дигар бора аз соли 2014 дар риштаи гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ намекунад. баъзан вақт дар қаҳрамонии Тоҷикистон ширкат мекунад, дигар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар риштаи гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ намекунад ва танҳо дар риштаи гӯштини кураш ва гӯштини миллӣ имрӯз ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. ин паҳлавони 32-солаи шаҳри Турсунзода. Шарифҷон Назриев бо намояндаи шаҳрнамои тобеи марказ Алиев Хурсанмурод. огоҳии аввал ба хотири камфаъолӣ ба Яхшибоев дода мешавад. Файзалӣ ва инҷо албатта бар муқобили Дадахон Қурбоналиев ҳунарнамоӣ кардан душвор аст. инҷо як лаҳза ба пои Дадахон Қурбоналиев зарба зад ки ин ба огоҳӣ оварда расонд. албатта ғайриқоида буд. акнун танбеҳ дорад Файзалӣ Яхшибоев. хеле мустаҳкам доштааст Дадахон Қурбоналиев ва ана ҳамин партофти хеле маъмулу дӯстдоштании Дадахон Қурбоналиев аст.
ҳалоки даруни пой ки онро зиёдтар истифода мебарад, қариб буд ки бо ҳамин партофт Файзали Яхшибоевро шикаст диҳад. вале ин натиҷае ки ҳарду ин паҳлавонҳо ба қайд гирифтаанд, агар вақт ба анҷом расад, ин бар суди Дадахон Қурбоналиев хоҳад буд. Файзали Яхшибоев аз ҳамлаҳои Дадахон Қурбоналиев худро канор мегирад. ин албатта барои партоф кардан мушкил ҳам мешавад. хуб, инҷо боз ғайриқоида амал кард. инҷо бо машварати доварон шояд аз майдон хориҷ карда шавад Файзали Яхшибоев, зеро инҷо қасдан ба пои Дадахон Қурбоналиев зарба зад ки ин албатта умуман муқобили қоидаҳои гӯштини миллӣ аст. шояд инҷо қарори ниҳоии машваратчиён, доварон, сардовар он бошад ки баъд аз дидани наворҳои такрорӣ ба хулосае биёянд. хуб, ана ҳамин ҳолат. ин албатта ин ғайриқоида аст. ин бояд аз майдон хориҷ карда шавад. ин ҳамин гуна аст. бале, ҳамин хел ҳам шуд. Дадахон Қурбоналиев дар ин рақобат пирӯз гардид ба Файзали Яхшибоев бошад. бояд ё ба теквондо ё ба бокс ё на ба теквондо биравад. ин албатта ғайриқоида буд. дар гӯштини миллӣ ки ҳама эҳтиром аст, ҳама бародарӣ аст, ин амалкард албатта чандон қобили қабул нест. Дадахон Қурбоналиев паҳлавоне аст ки воқеан одобаш хуб аст, эҳтиромаш нисбат ба дигар паҳлавонон беҳтар аст. бо яктаки сафед намояндаи хатлонду Шарифҷон Назриев, бо яктаки сабз намояндаи шаҳрнавои тобеи марказ Алиев Хурсанмурод. бо либосҳои сафед Шарифҷон Назриев аз дастаи хатлонду ва бо либосҳои сабз Хурсанмурод Алиев аз шаҳру ноҳияи тобеи марказ рӯи гилем омаданд. Шарифҷон Назриев шумо медонем фарзанди Хайрулло Назриев яке аз паҳлавонони собиқи кишвар мебошад. намояндаи Федератсияи миллии гӯштингирӣ дар Устовириён Комроншоҳ бо намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Зоидов майдони Мақсадулло. хеле ҳунари хуб нишон медиҳад. инҷо як ҳаракати Назриев буд ва инҷо довар амр мекунад ки бояд рақобат аз сари нав шурӯъ шавад. ба хотири баромадан аз рӯи гилем огоҳии аввал ба Алиев дода мешавад. ҷонона Назарова ва ӯ ба бохури ниҳоӣ баромад. ҳарду ҳам кӯшиш мекунанд ки лаҳзаҳои мувофиқро пайдо кунанд ва хуб, Шариф Назриев хеле хуб доштааст аз камарбанди рақиб. бале, инҷо довар огоҳии дуюмро ба паҳлавони хилати сабз дошта дод ки ин огоҳӣ албатта ба танбеҳ оварда мерасонад. хуб, ҳаракат
ҳаракати ҳарду ҳам барои касби имтиёз хеле бошидат аст. инҷо Шариф Назириев талош кард ки як амалкардеро ба анҷом расонад, вале ӯ муваффақ нашуд. хуб, акнун мавқеиятро хеле дуруст ишғол кардааст Шариф Назириев ва ҳамин мавқеияташ ба он оварда расонд ки имтиёзи ҳалолро соҳиб шавад. воқеан ҳам чун мавқеиятро гуфтем хуб интихоб кардааст, ҳамон мавқеияти интихоб кардааш барояш кӯмак кард. мебинем ҳамон лаҳзаи хеле хубе ки Шариф Назириев ҳарифро ба тахта пӯш афтонд. дӯстони азиз, идома медиҳем шарҳу тавзеҳи рақобатҳои паҳлавононро дар вазни ҷамъи 95 килограмм бо либосҳои сафед Шарифҷон Назириев намояндаи хатлон 2 ва бо либосҳои сабз намояндаи хатлон 1 Умед Камолов. Шарифҷон Назириев дар марҳилаи аввал Хурсанмурод Алифро шикаст дод ва Умед Камолов бошад дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз марҳилаи дуюм ҳамакунун бо Шарифҷон Назириев шурӯъ мекунанд. аз ҷиҳати огоҳии аввал ба Шарифҷон Назириев дода мешавад. агар гирем аз ҷиҳати вазн ва ҷуса бубинед, Умед Камолов хеле вазнтар аст нисбат ба Шарифҷон Назириев, вале инҷо ҳаракат, инҷо ҳамон чусту чолокӣ метавонад ки нақши муҳим бозад ва Шарифҷон Назириев шояд ҳамон чусти чолокии худро истифода барад. инҷо як ҳаракати дигар, як мавқеияти хубро Шарифҷон Назириев интихоб кард ва акнун аз камарбанди Умед Камолов хеле мустаҳкам доштааст. танҳо кӯшиш мекунад ки пайдо кунад роҳи мағлубияти ин ҳарифи хеле пурқувваташро. довар амр мекунад ки бояд рақобат боз дошта шавад ба Умед Камолов ба хотири гурехтан аз ҳамлаи рақиб огоҳӣ дода шуд. ҳарду аз ҷиҳати огоҳиҳо баробар мешаванд. бояд анамин мавқеиятро Шарифҷон Назириев бар Умед Камолов ҳавола накунад, вагарна бо ҳамон вазне ки дорад метавонад ки як амалкарди хуберо анҷом диҳад. ҳар ду ин паҳлавон аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, чун дар дохил дар мусобиқаҳо ширкат мекунанд, якдигарро хуб медонанд ва танҳо ҳамон якам бузургҷусагӣ ё вазни гарони Умед Камолов барои Шарифҷон Назириев душвор ҳаст. барои иҷрои усул бубинед хуб мустаҳкам доштааст, аммо усулро бояд иҷро кунад, аммо усул нест. шояд инҷо танбеҳ буд аллакай ба Умед Камолов. инҷо як машварати
дигар аз ҷониби сардовар. машварати сардовар ва ҳайати мушовара барои тақдири ин рақобат шояд инҷо боз доварони кунҷиро ҳам ба назди худ даъват мекунад. довари марказ ва машварат мекунанд. Шояд ин ба хотири камфаолӣ, ба хотири гӯштин нагирифтани Умед Камолов бошад. Агар ҳамин гуна бошад, ӯро аз майдон хориҷ мекунанд. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. Умед Камолов аз майдон хориҷ карда шуд. Шариф Назрев бошад ба даври дигар. акнун дӯстони азиз, вазни сангин дар қисмати нима ниҳоӣ Тимур Раҳимов дар қисмати чаҳори ангиҳоӣ Тимур Раҳимов бар муқобили Иброҳим Элмуродов мубориза мебаранд. паҳлавонони ҷамъи 95 кило ҳастанд. паҳлавонони сангин вазн мубориза мебаранд. ҳоло Тимур Раҳимов бо ин рақиби сангин вазнаш ки қаддаш пасттар аст аз Тимур. хеле ҷаҳд доранд. оҳо ва камарбанди Тимур Раҳимов шояд нокорам шуда бошад. ин Элмурод яке аз паҳлавононе ки дар гӯштини Иброҳим Элмуродов паҳлавоне ки дар гӯштини ҷудои ҷавонон дастовар дорад аз мусобиқаҳои осиё. Иброҳим Элмуродов нисбат ба Тимур Раҳимов ҷавонтар аст. қаблан миёни навҷавонон гӯштин мегирифт. то он лаҳзае ки маънои ё яктаги нав мепӯшонанд ба Тимур Раҳимов, мардум мунтазир мешавад то ин ки биёяд.
دوستان عزیز در رقابت اولی که این لحظه تماشا کردیم تیمور رحیمов با یک پرتافت جالب و خیلی دیدنی رقیب را دوچار شکست کرد ابراهیم المرادов را و بعدا به مرحله نهایی راه خود را هموار کرد. فرصت داریم یک لحظه این جریان نیروسنجی رو با هم ببینیم که بسیار هم نمونه عبرت و شایسته تحسین است که در نیروسنجی ها امروز هم خیلی با آسانی موفقیت رو به دست آورد و با این مرحله اساسی که برای تیمور ماهی مرد بسیار هم مشکل تر بود چون در دور نهایی این مسابقات شاه جایزه مکافات عالی را از دست داده بود و امروز بسیار هم با جد و جهد و تلاش به پایان تلاش کرد و موفق هم شد. انتظار میشیم البته رقابت دیگر را مبارزه ای را که باز هم پرشدت‌تر خواهد شد. باباجان بابایف از شهر کولاب است اصلا و قطب‌الدین این نماینده بله قطب‌الدینov نماینده ولایت سوغد است. یادآور میشویم که یکی از آن چهره هایی که بیشتر به همان وزن گران توجه زیاد دارند و باز هم مخصوصا دستگیری اون چهره های اصیل و ارجمند را در گشتین ملی گشتینگیری در وزن گران بیشتر مایه کاری خود میدانند. این محفوظ الله لایقزاده خالق می باشد که بسیار سمتی همان انتخاب پهلوانان گران وزن را بیشتر که خود در ردیف آمادگی خود ورزشگران شهرتیار و نامور این کار را انجام داده بود و مطلب و مسلک اساسی اون پهلوانان را هم کاری بهتری آمادگیشان را هم مد نظر میگذارد و با محفوظ الله راستی اون نیروسنجی های تیمور بیشتر قبول پسند بود که اندک پیشتر ما دیدیم که چگونه ابراهیم را دوچار شکست کرد و این سلاله البته از یک نسل به نسل دیگر هم میگذرد. این تقویت مهارت ورزشگر سابق ورزشگر محفوظ الله را دیگر بار نشان میدهد و امروز البته در برابر اون استادانی که حالا انتظار به میدان آمدن تیمور رحیمov هستند باز هم یک روند تمرین های عبرت بخشی برخی از پهلوانان باز هم میتواند که با جوانان یک نیروی دیگر باشد و تکمیل مهارت آنها را هم در منبع قوی تر سازد. بابا جان این چهره که الان خیلی استادگری میکند و نیرو و قوهش هم در مقابل قطب‌الدینov خیلی خوب است. هر دو چهره نوند. امروز هم اگر ما توجه کنیم به اون افراد ورزش دوستی که بیشتر به نتیجه گران وزن ها توجه میکنند و مانند محفوظ الله این خیلی یک واسطه باز هوسمندگردانی اون چهره های اصیل محسوب می‌یابد. حالا در مبارزه بابا جان البته باز افضلی هست یعنی حرکت موجود است به خاطر ببینید این کار رو هم الکی داور پیخست کرد قطب‌الدینov را اینجا آگاهی داد. اکنون با روند مبارزه باز بابا جان اگر صورت افزایی را ضم کند آنگاه باز رفتی مبارزه از این هم جالبتر و جاذبتر می شود. پهلوانان را البته دستگیری کردن امروز که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه انعام و تحفه های عالی را که تأسیس دادند در منبع هوسمندی گران وزن ها هم بیشتر می شود. من اطمینان دارم که روند کار در آینده هم ثمره بخش انجام یابد چون که هر قدر که ورزشگر تقویت مهارت کند و دستگیری پیدا سازد در مرحله های آمادگی خوب شرکت ورزد و همان قدر باز کسبیتش بلند می شود. بابا جان کاری اندک بهتر را اینجا انجام دادن نتوانست
ва имрӯз ҳам пайдо шуданд он чеҳраҳое ки мо интизор будем. Он як варзишгар аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чун бо кумрошоҳи уступирён нерӯсанҷӣ кард ва иттилоъ доданд ки таҳти роҳбарии Рауф ҳукуматов машқварзӣ мекунад ва пештар дар Федератсияи Россия ҳам малака ва ҳунари бештари худро тақвият дода буд. ва ба ин ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем боз ҳам кори бештари худи ҳамон афроди варзишдӯст ба монанди Маҳфузулло Лоиқов хеле хуб ба назар мерасад, чунки дастгирии чеҳраҳои асил берун аз Тоҷикистон равон рӯҳияи онҳоро қавитар месозад. дар ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар ҳам аллакай замина гузошта метавонад. ва буданд имрӯз дар вазни худи 85, дар вазни 65 кило ҳам як чеҳраи нав имрӯз ҳам тавлид шуд дар ибтидо ва бархе аз паҳлавононе ки дар тантанаи Наврӯз махсусан дар ҳамин майдон барои мукофоти олӣ чун талош кардан, имрӯз андаке тағйирот ё тафовут дар муборизаи сабқатҳои инфиродӣ хеле хуб ба назар мерасад. итминон дорем ки ин анъана, ин раванд ҳам беҳтар идома меёбад. кори худи паҳлавонони вазнашон сангин боз ҳам ҷолибтару ҷозибтар мешаванд. дар гилеми дигар боз ҳам умед як варзишгари хеле гаронвазми ноҳияи 5 майдондорӣ дорад. сабқаташ боз ҳам идома меёбад ва акнун раванди талоши Бобоҷон он қадар самаровар нест ки довар ҳам инҷо натавонист ки дар идомаи нерӯсанҷӣ сухани моро ҳам боз тақвияти дақиқ диҳад. ва Қутбиддинов чун огоҳӣ дорад, огоҳӣ ҳам боз баъдан ба танбеҳ табдил ёфт. ҳаракати охиринро инҷо ҳам як довар аз ҷумҳурии Узбекистон аст, довари дигар аз ноҳияи Данғара ва Фаррух Ҳалимов варзишгар ва довари ҷавоне ки ҳоло ба машварати худи роҳбари болои гилем ниёз дорад. Бобоҷон Бобоҷонов паҳлавони Кӯлобшаҳр имрӯз ҳам дар дидори аввал озод буд. Уллуғбек Раҳимовро ин чеҳра шикаст дод ва баъдан ба ин давр омад, ба даври 4-1 ниҳоӣ. баъди ин андаке боз ҳам мушкилӣ ғолиби ин ҷуфтро интизор аст. Бобоҷон Бобоҷонов ё Қутбиддин Қутбиддинов ки дар ин зиргурӯҳ Темур Раҳимов аллакай ҳарифи худро интизор аст ва Фарзиншоҳ Ҳусайнов Неъматулло Арслонқуловро шикаст дод дар дидори аввал. Файзали Яхшибеков аз Дадахон Қурбоналиев шикаст хӯрд. Шарифҷон Назриев Хурсанд Мурод Алиевро мағлуб кард ва Умед Камолов ҳоло бо Шарифҷон Назриев рақобат дорад. сабқати охирини 4-1 ниҳоӣ. Бобоҷон Бобоев дар ин дидор ғалабаро ба даст овард. Мо умедворем ки худи нафарони варзиштӯз чеҳраҳои сазовор ба монанди Маҳфузулло Лоиқов ва боз ҳам чанд тан аз он варзишгарони собиқе ки паҳлавонони гаронвазнро ҳамеша мухлисӣ мекунанд, дар марҳилаи омодагиашон таваҷҷӯҳи бештар доранд. Дар оянда ҳам ин анъана ва футувату ҷавонмардиро идома хоҳанд дод. гузориши мо ҳам аз ҷараёни рақобатҳои гаронвазнҳо идома меёбад ва мо боварӣ дорем ки баъди чанд лаҳза шоҳиди сабқатҳои аз ин ҳам беҳтар, аз ин ҳам ҷолиб хоҳем шуд, чунки рафти муборизаи паҳлавонон хеле ҳам дилнишину ҷолибу хеле хотирмон ҳам буд. набард дар вазни ҷамъи 95 кило миёни Фарзиншоҳ Ҳусейнов паҳлавони суғдӣ ва муқобили Дадахонов Қурбоналиев Дадахон паҳлавон аз шаҳри Турсунзода оғоз гардид. Дадахон Қурбоналиев як тан аз паҳлавонест ки шоҳраташ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ, дар кураш махсусан миёни паҳлавонони узбекуро хуб мешиносанд. Дадахонро ва гӯштини хуб ҳам мегирад.
ولو این پهلوانان دستی چپ گرفتن، دستی راست موندن و دستی چپ یکدیگر رو نمیدن. اینجا پهلوان سعودی فرزین شاه حسینов پهلوان از ولایت سوقد مقابل رقیب بسیار هم سر کتف رو به کار میبرد. بسیار عملی خوب است، عملی خوب است که میتواند در اینجا موفق گرداند. اوه فارین تخته پشت بود، حلال بود، عکس العمل رو به کار بود. دادخان قربانعلیف و موفق شد. حالا عکس العمل رو ببینید، دادخان چگونه کار کرده. آفرین، فقط رقیب رو لازم بود که سمت چپ گرداند و پشت پای او مانع گذارد. دادخان پهلوان است که تجربه خوب دارد. حالا خود میخواهد ببیند پرتافت خود را دادخان و پرتافت عالی هم بود. فقط عکس العمل رو به کار برد و رقیب رو تخته پشت رفتند. حالا دوستانی عزیز، اکنون قسمت نیمه نهایی برآمدن به قسمت نهایی میان تیمور رحیموف و باباجان بابایوف پیشکشی ما میگردد. حالا تیمور رحیموف پهلوان قد بلند ناحیه رودکی بر مقابل باباجان بابایوف کشتین میگیرد. افضلیت تیمور خیلی زیاد است. باباجان بابایوف قدر در مقابل رقیب ایستادگری نمی کند و معلوم است که 100% افضلیت دارد. تیمور رحیموف رقیب خود را بسیار در حالت ناگوار آورده است. پیوسته او را چنگ میزند و او باشد از چنگالی او رهایی افتان نمیتواند.
اکثرا مردم تیمور رو صدا میکنند از این پهلوان. این چه متایی که حلال است. اکنون تیمور رحیموف به قسمت فینال برآمد. یو داداخون یو نصریف شریف جان رقیبی قسمت فینالی تیمور خواهد شد. بسیار پرتافتی عالی بود. تیمور رحیموف به مشکلی رقیب را شکست داد و به قسمت فینالی رفت. برای قسمت نهایی برآمدن این جفت مبارزه قوی خواهند برد. حالا اکنون گیرید از جانب داور مرکز سمت راست را پیشا میکند. شریف جان برای گوشتین گرفتن آماده است تا اینکه اصول را به کار برد. داداخون در فاصله دورتر است. کمفعالی داداخون قربان علی فلا اکنون شریف جان رو قدم پیش میبرد. از اینجا نشستن بعضی مصلحت میدین تیمور رحیموف برای شریف جان. مبارزه شروع شوقش زیادتر میگردد و مخلصان اینجا منتظر. عکس العمل یک آگاهی دارد داداخون قربان علیف و شریف جان باشد. حالا نسبت به رقیب قدم پیشتر می باشد ولی پیشگویی کردن کار مشکل است که کدام از این پهلوانان موفق می شوند. هم داداخون هم شریف جان این دو پهلوانی هستند که تجربه غنی گشتنی ملی دارند. هر لحظه میتوانند که حساب را تغییر دهند. هر لحظه میتوانند که نویگری شود میان این پهلوانان.
دیدید قربانعلی هم داداخان قربانعلی هم بسیار خطر است برای رقیب. حالا حرکت پهلوانان زیادتر میشود. داداخان کنم لات برداشته است در اینجا. ببینید اینجا در اصل هنگام این نبرد شریف جان برای رقیب رسیده است و این عمل کنون چگونه با عزیزاری میشد ولو انیق نیست. در اینجا شریف جان از روی به قسمت فینال برآمد و تیمور رحیموف کشتین میگیرد. این آخرین قوازمایی
паҳлавонон аст дар мусобиқаи имрӯза ки дар соати 1:20 дақиқаи дили шаб баргузор мешавад ва мову шумо бошем дӯстдорону ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ, ҳатто пирону ҷавонону тамоми ҳаводорони гӯштини миллӣ имрӯз тамошо доранд. Темур Раҳимов чун гуфтем бо либосҳои сафед ва Шарифҷон Назриев бо либосҳои сабз бо ҳам рӯи гилем омаданд, бо адои эҳтиром ба рақобат шурӯъ мекунанд. Темур Раҳимов таҷрибаи зиёдтар дорад нисбат ба Шарифҷон Назриев, вале мо имрӯз қувозмои Шарифҷон Назриевро мушоҳида кардем ки хеле бар муқобили паҳлавонони сангинвазн ҳунару маҳорати воло нишон дод. вале аз ҷиҳати касби таҷриба ки Темур Раҳимов имконияти васеъ дорад, шояд барояш кӯмак кунад. инҷо довар амр мекунад ки рақобат бояд боз дошта шавад ва ба хотири баромадан аз рӯи гилем ба Шарифҷон Назриев огоҳӣ дода мешавад. огоҳии аввал инҷо ҳаракатҳои Темур хубтар аст ва Темур талош карда истодааст ки аввалин шуда партофти зарурӣ ё имтиёзоварро ба анҷом расонад. воқеан имрӯз дар майдони наврӯзгоҳи пойтахт мо наварду нерӯсанҷӣ ва ҳунарнамоии волои паҳлавононро мушоҳида кардем. дар ҳама вазнҳо воқеан бачаҳои мо, паҳлавонони мо ҳунари воло нишон доданд, тавонистанд ки бар намояндагон, бар мухлисоне ки дар ин ҷо то поси шаб рақобатро тамошо карданд, як ҳунари арзандаи худро нишон диҳанд. хуб, инҷо ҳаракатҳои ҳарду ҳам барои касби имтиёз аст. хуб, инҷо Шарифҷон Назриев аз китфи худ лад бардоштааст ва довар ишора мекунад ки табибон бояд ба ӯ кӯмак кунад ва ӯ ишора мекунад ки дигар идома дода наметавонад рақобатро. бале, ва ӯ таслим мешавад ва иқрор мешавад ки дигар рақобатро идома дода наметавонад ва бо сабаби осеб бардоштан албатта ғолибият насиби Темур Раҳимов мегардад. дӯстони азиз, ва ин чун гуфтем охирин рақобати мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ буд ва сифоз мегӯем аз ҳамаи шумо ки то пози шаби мусобиқаро тамошо кардед. дар ин ҷо бо шумо хайрухуш мекунем ва рақобатҳо ин ҷо ба поён расиданд ва маросими ҷоизасупорӣ ба дастчанд лазза. ҳоло гаронвазнҳои мусобиқоти имрӯзаро ки дар марҳилаҳои асосӣ зафар ёфтанд ва ба гирифтани тӯҳфаҳои арзанда сарфароз шуданд ба шумо муаррифӣ месозем. дар вазни ҷамъи 95 кило мақоми сеюм ба бобоҷон бобоев ва Дадахон Қурбоналиев насиб гардид. Шарифҷон Назриев ҷои дуввум ва Темур Раҳимов зинаи аввали ифтихориро ба даст оварданд. аз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед Афзал хоҳиш мекунем ки ба варзишгарони комёби вазни охирини мусобиқот тӯҳфаҳоро тақдим созанд. Дадахон Қурбоналиев навакак аз мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи кураш бо медали нуқра ба Тоҷикистон баргашт.
این سفری پهلوانی محبوب را به مردم تاجیکستان در این روزی جشن وحدت ملی تحفه ارزنده می‌دانیم و موفقیتی مقام سوم هم مبارک باشد. پهلوانی خیلی صاحب تجربه و والا مهارت دبخان قربان علی. بابا جانب هم امیدهای فردای مربیان است و در این وزن جای دویم به شریف جان نظری نصیب گردید. پهلوان امید بخش همچنین به مکافات پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه سرفراز می‌گردد و چهره نامور و پهلوان سنگین وزن کشور که در رده‌بندی بهترین ها هم مقام ارزنده دارد، تیمور رحیموف و گرفتن مدال طلا و مکافات عالی شاجایزه سرفراز گردانیده می شود. پهلوانان کامیابی مسابقات جشنی را باری دیگر از نام کمیته تدارکات مسابقات و دستاندرکاران این چهاربینی تبریک میگوییم. به همه شما دوستان گرامی، مخلصان همیشگی گشتین ملی گشتینگیری برای توجهتان سپاس و تشکر میگوییم. در حیات دستاوی بعد از چند لحظه حیاتی مکمل موفق را به شما معرفی خواهیم کرد.